katurang beyo kayang isinong kurune. Ay dung abudawa narwaw bini bunedeu des iya di damai patanatin di manai kita sepama dewe apa gawa kumaragen suwang kumata daya onan nana panamang ko narumia tinutunin siaka mambudida obaola denaka naderinde dan dewene. Seberapa ginawa ko pakiain di mana kau di kamu pasana anai berindiganin sayang otomono kesade nasulim bene digerau tali kuda napa nama anak keinayene. Namang gorinang buhay hidung bulawin Omia sinukubo imamot ako sa sili Kau masirogak na adong anak padenetanin. Sawadong ano pang senang-senangan edereun nana panaman ko nakagie-gie nafe nana kadene may wantay nasa didingan. Nanay no napinak nakatian di manay ako mamupani awoni buro de koinen pago manaban no benago ako pasan nila ngamabindet tayo kurangit iusura pang katen nanabugaw ako adik kiraw nung ibunin. Naya katao puron naglalalayaw susunod itakang ginawain at nakikibigin
unta